hamaze igihe imvururu zitandukanye mu mujyi wa Kinshasa, harimo iyicwa ry'abantu rya hato na hato, gufungwa n'ibindi bitandukanye. Ariko nk'uko mubizi mu buryo busanzwe, dusanzwe tuzi neza ko mu bice bya Minembwe ndetse no mu bindi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru hagiye haba ibitero byinshi bitandukanye, ibitero bivugwamo kwica abaturage, ndetse muri Minembwe ho hakavuga no kubicisha inzara, ndetse no gutuma badashobora kubona ubuzima bwa buri munsi nk'umuntu w'umuturage yemerewe. Nubwo mwaba muri mu ntambara, hari ibyo butagomba gukora ku muturage, nko kumubuza kwivuza, guhaha n'ibindi bishoboka. Cyane cyane ko hagiye hagerageza imiryango y'abibumbye kugerageza kuza, ariko ubwo bongeye gushaka kugaruka bababujije kuhagera. Ariko uyu munsi cyane cyane turi bwibande ku byabereye Kinshasa ndetse n'ahandi. Ariko turibaza ngo ese isi muri iki gihe nta maso ifite cyangwa ntiyibona ibyo muri Kongo, cyangwa bahumiriza babishaka? Ariko tunibaze tutese ko duhora twumva ko hari ikintu gihari cyitwa Human Rights Watch, bakavuga ko gishinzwe uburenganzira bwa muntu. Ese abo bantu bo ntabwo ari abantu? Ese hari abo bareba gusa? Hari igihugu batungamo itoroshi, ikindi ntibagitungemo itoroshi? Ibi byose turabirebera hamwe, twibaze ngo ni impamvu ki? Ese bigenda gute? Bikorwa gute? Ni izihe raporo bibandaho? Ni iki kintu bakora mu by'ukuri? Turabirebera hamwe, turatanga ijambo tubirebere hamwe. Ariko nagira ngo mpiye ijambo mugenzi wanjye Simeon Muhumuza wa RCA News atugezeho ibyo aba yateguye cyangwa aba yasomye hirya no hino bitandukanye. Karibu Muhumu. Urakoze cyane Olivier, nizere ko munyumva. Yego turakumva 5/5. Yego, ngira ngo nk'uko ubikomojeho, icyo tugarukaho nk'uko n'ubundi abantu bari kubibona hejuru, turi kwibaza niba ni ibintu biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, isi ndetse na Human Rights Watch mu by'ukuri ese ntabwo babibona. Ubundi iyo abantu bapfa bagahunga ingo zabo, abagore n'abana bagahohoterwa imyaka n'imyaka, ikibazo si ukumenya niba isi koko ibibona gusa, ahubwo nanone ikibazo kiba ari ukumenya niba ibyibona ibifata nk'ibyihutirwa. Umuntu rero akibaza ngo ese ku byerekeye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, isi kugeza ubu iracecetse cyangwa hari ikirimo gukora gihagije? Niba hari n'igihari muri iki gihe, isi ivuga cyane ku burenganzira bwa muntu, amahoro n'ubutabera, ariko hari ibibazo tubona uyu munsi bikomeje kwibazwa n'abatari bake ku bibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Buri munsi humvikana amakuru y'intambara, ubwicanyi, impunzi, ihohoterwa rikorerwa abaturage, ndetse n'ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu basanzwe. Imiryango mpuzamahanga myinshi harimo n'iharanira uburenganzira bwa muntu ikunze gutangaza raporo kuri ibi bibazo, ndetse n'umuryango w'abibumbye washyizeho uburyo bwo gukora iperereza ku byaha n'ihohoterwa rivugwa muri ako karere. Nyamara ariko hari abibaza niba ibi bikorwa bihagije, niba koko ayo majwi y'abababaye yumvikana koko, ndetse niba amahanga agaragaza uburemere bumwe ku bibazo byose bibera ku isi. Uyu munsi rero turaza gusesengura uruhare rw'iyi miryango mpuzamahanga, uburyo amakuru atangazwa n'icyo byigisha ku kurengera uburenganzira bwa muntu mu bihe by'amakimbirane. Ariko tunareba izi raporo tubona zimwe na zimwe zisohoka, cyane ko no mu minsi ishize turaza kubigarukaho, hari iheruka gusohoka ngira ngo hari ku itariki ya 10 y'uku kwezi turimo kwa gatandatu, cyangwa se kwa Kamena 2026, Human Rights Watch yashyize hanze raporo ivuga ko yakoze ku mfu, ifungwa rinyuranyije n'amategeko, ndetse n'ibikorwa byo kwinjiza abasivile mu gisirikare ku ngufu biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
muri iyi raporo uyu muryango wibasiye cyane ingabo z'u Rwanda ndetse uzigaragaza nka nyirabayazana w'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse unazihuza cyane n'umutwe wa AFC M23 ku buryo wagira ngo kimwe n'ishami ry'ikindi. Hejuru y'ibi byose ariko nta kimenyetso simusiga iyi Human Rights Watch yigeze igaragaza gishimangira ibyivuga. Mu butumwa nyuma y'aho iyi raporo igiriye hanze, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yaje gushyira hanze yanenze iyi myitwarire ikomeje kuranga Human Rights Watch. Yagaragaje kandi ko kuva mu myaka 30 ishize uyu muryango waranzwe n'imyitwarire ihora yisubiramo iyo bigeze ku Rwanda, irimo kudatangaza imyirondoro y'abikesha amakuru, kutigerera ahabera ibyo uyu muryango uvuga, kutagira ibimenyetso simusiga ndetse no gushyira imbere ibihano. Madame Yolande Makoro kandi yanagaragaje ko uyu muryango udashobora kwizerwa mu gihe wirengagiza n'ibyo witangarije ubwawo, kuko nko muri iyi raporo iyi Human Rights Watch yemerera ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishyigikiye imitwe irwanya M23 irimo FDLR isanzwe ifashwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu ukaba ari umutwe wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Yemera kandi ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itera inkunga y'amafaranga ndetse igakorana bya hafi ku rugamba n'imitwe nka Wazalendo na FDLR, ndetse ikanashimangira ko iyi mikoranire yatumye mu burasirazuba hakomeza kubaho ibikorwa by'urugomo. Ikindi uyu muryango ugaragaza ni uko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije bakoze ibikorwa byo guhotera abantu, kwica, gufata ku ngufu no gufunga abantu bitemewe mu nkengero za Goma. Ikindi Human Rights Watch inengwa ni ukubura ubunyamwuga mu bijyanye no gutangaza raporo, kuko iyo bigaragaye ko yabeshye cyangwa ikabona ko yahawe amakuru y'ibinyoma ntabwo ishobora kubyemera ngo inabikosore. Uretse n'u Rwanda, mu kwezi kwa gatanu mu mwaka uyu turimo wa 2026, ihuriro rya AFC M23 naryo ryashinje Human Rights Watch kuriharabika, gutangaza ibinyoma no kwirengagiza ukuri mu buryo bushimangira ko ukorera mu murongo w'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri huriro ryatanze ubutumwa bisubiza raporo ya Human Rights Watch yasohotse mu kwezi gushize kwa gatanu hari tariki 14, ishinja aba barwanyi baryo kwicira abasivili mu mujyi wa Uvira, gufata abagore ku ngufu no gushimuta abantu hagati y'ukwezi kwa 12 2025 na Mutarama 2026. Iri huriro ryagaragaje ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ariko ko Human Rights Watch idashaka kubivugaho muri raporo zayo. AFC M23 yanatangaje ko kubogama Human Rights Watch yagaragaje muri raporo yayo gutuma uyu muryango utakarizwa icyizere mu buryo bukomeye, ibituma ibyo utangaza bidahabwa agaciro. Ku byo rero Olivier yanavugaga nabyo turaza kugarukaho muri situation iheruka vuba aha hagati ya tariki 12 na 13 muri uku kwezi turimo kwa gatandatu, habaye imvururu i Kinshasa hagati y'abashyigikiye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kubera umushinga uvugwaho guhindura ingingo z'itegeko nshinga zirebana n'igihe perezida ashobora kumara ku butegetsi. Hari ahabaye guhangana hagati y'amatsinda ya politiki, abantu barabibonye ku mashusho, imodoka ziratwikwa ndetse na polisi byinjiramo, ariko batavuga rumwe n'ubutegetsi buyobowe na perezida Felix Tshisekedi bavuga ko izi mpinduka ngo zishobora gufasha uyu mugabo kongera igihe cyo kongera kuyobora iki gihugu, mu gihe bashyigikiye iyi leta ye bavuga ko
ari ivugururwa ngo risanzwe rya politiki. Ibi byaratumye rero haba n'imyigaragambyo myinshi mu murwa mukuru. Ariko nanone nubwo intambara y'umutwe wa M23 umuntu yavuga ko iri muri Kivu cyane ariho yibanze cyane, ariko n'i Kinshasa umuntu yavuga ko ingaruka zayo zigerayo binyuze mu biganiro bya politiki, umutekano n'uburyo bwo gushaka amahoro hagati ya Kongo n'ibihugu byo mu karere. Turabigarukaho rero, mwe mwese mudukurikiye, namwe wenda bari bubishobore muraza kuduha ibitekerezo byanyu, ariko reka ntangire mbaza abo turi kumwe dufatanyije iki kiganiro. Bwana Egide, niba unkurikiye, ngerageje kubinyuramo, ariko nawe nk'umuntu ukurikira ibibera muri kiriya gihugu, umuntu yakwibaza ngo ese koko iyi si ntibona ibiri kubera muri Kongo, cyangwa irabibona ariko wenda ibikorwa yagakwiye kugira icyo ikoraho bikaba bidahagije. Hanyuma uraza wenda no kutubwira kuho nakomoje kuri Human Rights Watch mu gukurikirana no gutangaza amakuru ku bibera muri Kongo, ubona ihagaze he, uburyo ibikoramo. Murakoze. Urakoze cyane Muhumuza. Barakoze bagenzi banjye dusangiye cyangwa dufatanya gutegura iki kiganiro. Barakoze abamaze kugera hano bakurikira umusanzu wa none. Mwese rero ndabaramukije. Ikibazo cyawe rero Muhumuza ni ikibazo urebye kigoye kinakomeye mu buryo bwo gusobanura uko isi ibona ibintu, kuko kuri ino si habaho gukurikira no guha imbaraga ibyo umuntu afitemo inyungu. Bityo rero bituma kubera inyungu isi ikurikiranye muri Kongo, ibiyiberamo usanga bitavugwa, ibiyiberamo usanga nta hantu byandikwa, kandi haberamo amarorerwa. Hashize igihe kinini cyane tureke kuvuga wenda kuri iyi myigaragambyo yabaye aho bamagana guhindura constitution ya kiriya gihugu biha uburenganzira Perezida Tshisekedi kongera kwitoza, ariko tunarebe no mu bihe bishize ibimaze kuba muri kiriya gihugu. Duhereye rero ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, nta na rimwe bajya bavuga icyitera, nta na rimwe bajya bavuga abariyo bafite intwaro bahabwa n'icyo gihugu, bagahabwa amafaranga, bagahabwa ubushobozi kugira ngo batere igihugu cy'u Rwanda. Ibyo ntibijya bivugwa. Nta na rimwe bigeze bavuga igihe bari barimo barunda ibitwaro, barunda ingabo zitandukanye z'ibihugu bitandukanye muri gahunda yo gutera igihugu cy'u Rwanda. Nta na rimwe uzumva abatutsi bo muri Kongo bicwa bakaribwa, bicwa bakotswa ku mugaragaro, basukwaho esansi bagatwikwa, bashyiramo amapine bakayabashyira mu majosi bakabatwika. Nta na rimwe uzabyumva, kandi bibera mu turere dutandukanye tw'icyo gihugu. Nta na rimwe uzumva uyu munsi kuba tureke kuvuga abarwandofone, kuko abarwandofone ubu noneho ni biranagoye noneho ko umuntu abasha kubivuga, kuko bo urupfu bapfa iyo bafashwe ni ibitangaza. Ariko ubu noneho byamaze kugera no kubavuga ururimi rw'igiswahili. Ururimi rw'igiswahili narwo rwamaze kuba ikibazo muri kiriya gihugu. Ibyo byose rero ni ibintu biba, ariko ukibaza ngo mpamvu ki ntaho bivugwa, mpamvu ki abo bandika, abakora za report ntacyo na kimwe bandika ku bihabera. Ahantu isi yabonye ibi bintu twaherukaga kubyumva hari hashize imyaka myinshi, ariko nibwo bwa mbere abantu bari babonye abacanshuro barenga 350 bari mu gihugu, bahembwa, baba muri za hoteli ngo barwanire igihugu. Abo bantu barafatwa ku mugaragaro, baca kuri boda z'igihugu, batraverse igihugu ku mugaragaro,
binjira mu ndege baragenda. Nta gihugu cyabivuze, nta Human Rights Watch yabivuze, nta televiziyo zigeze zikora za interview ngo zivuge ziti ariko ibi bintu uretse no kuba umuntu yakwibaza ko bikibaho, ubundi aba bari bande, ubundi aba bari bavuye he, ubundi byagenze bite, ese ubundi ko bitemewe ku isi byakozwe bite? Ibi byose reka da. So muri iki gihugu rero, ku mpamvu z'uko iki gihugu gifite byinshi, ibyo bihugu byiyise ko ari byo bigomba kugira icyo bivuga kikemerwa, ari byo bigomba kugira icyo bivuga noneho bigahabwa agaciro. Ibyo bihugu bikeneye igihugu cya Kongo, bakaruca bakarumira, bagaceceka, ibintu bigacika mu gihugu. Ari nayo mpamvu rero uyu munsi bafashe ku mugaragaro abayoboke b'ishyaka rya Perezida Tshisekedi, babaha imbunda, babaha za matrake, babaha za gazi lacrymogène, babaha buri kintu cyose gishoboka, babambika imyenda ya polisi kugira ngo bongere umubare, ubwinshi bw'abagomba kurwanya abagombaga kwigaragambya. Abagombaga kwigaragambya mu gihe rero batangiye kwigaragambya, uko abantu babibonye, mwabonye ko abantu babirayemo, barakubitwa rwose. Ngiye nabonye umuntu wakubiswe n'abapolisi, kuko biratangaje kugira ngo ubone buryo umupolisi, abantu barimo bakora manifestation bashobora kumutera amabuye, iyo habayeho confrontation abantu bashobora guterana amabuye, ariko kubona umupolisi utora ibuye akaritera umuturage, byo ni ibintu biteye ubwoba. Wasangaga rero abo bapolisi barimo batera abaturage amabuye. Nabonye umuntu w'umuturage wirukaga, baraguye, aguye, ngiye ko nabona umupolisi ateruye uruntu rw'urubuye arumuhonda ku mutwe, undi araza azana ibibando barakubita. Uwo muntu ntabwo yavuye aho ngaho. Ikintu cyaje kubaho n'iki, nuko batangiye kurasa abaturage, bakabarasa amasasu. Burya hari za cartouche en blanc, ushobora kurasa umuntu, iyo cartouche en blanc ntago yaza ngo ushobora kugukomeretsa cyangwa se ikakubabaza, bikaba byaza bikamera nk'imfunira, ariko bo bashyizemo amabare ari réel, bashyiramo amabare ari réel, donc isasu rya nyaryo ukarirasa muri full y'abantu. Ibi rero ni ibintu biteye ubwoba, kandi ntabwo ari ibintu byabaye ngo bivugwe, ni ibintu byabaye muri kiriya gihugu. Ibintu byabo byose babikorera kuri telefoni, usanga ibintu byose babifirima. Yewe n'abo bantu baba barashwe barabafirimye, baraberekana, abakubiswe barakubiswe, baraberekana. Hagati aho ukibaza ngo ibi byose birimo biba, izi miliyoni z'abantu ziba zigenda mu muhanda muri ubwo buryo, ari abigaragambya ari n'ababarwanya, kuki bishoboka ko uyu munsi nta kivugwa, nta gikorwa? Aba bantu bakaba bapfuye bikagenda ubusa, abakomeretse bikagenda ubusa, nyamara wajya kumva aho bitaba barabyitirira aho hantu, aho rwose umuntu yakoze ibishoboka byose, ahubwo ugasangaho barabigarura, kandi ugasanga ni buri mwaka baragarura cya kintu. Isi rero muhumuza uko warumbajije, isi nguko uko iteye, isi ni injuste, ariko igihari ni iki: abagomba gukora ibyiza barabikora, abagomba gukora ibikwiye barabikora, abagomba gukorera abaturage barabikora. Umuntu atagendeye kugira ngo azahabwe amanota, adakeneye kugira ngo azavugwe neza, ariko ugakora ibigikwiye kandi umuntu abona kinakenewe, hanyuma byarangira abandi nabo bakajya muri ibyo ngibyo tuvuga. Ariko niyo mpamvu ubu ngubu turi hano kugira ngo tubiganireho, niba bo batanabivuga, nibura aho ijwi rigera tuhageze. Numva ariko nagusubiza. Urakoze cyane. urakoze cyane bwana Egide. Bwana Damien, wowe utekereza ko ari iyihe mpamvu amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo amaze imyaka myinshi adakemuka?
Damien uratwumva ngira ngo uracyari kuri mute. okay sorry nibyo ni nk'ibyo ejo dasobanuye amakimbirane ya hariya mu gihe cyose cya gihugu kitazagira ubuyobozi bwigengaho mu miyoborere y'igihugu nikora kizahora bizasaba rero imbaraga z'abene igihugu kugira ngo bumva ko igihugu cyabo kiri mu maboko yabo ariko mu gihe cyose bazatekereza ko abanyamerika azabakora ibi n'ibi n'uriya mugabo Fayulu mumvise wakomerekeye mu myigaragambyo aherutse gukora mitingi afite azunguza ibendera ry'abanyamerika mu kiganza cye uyu nguyu afite inzozi zo kuza perezida wa repubulika nubwo yabihushije mu minsi ishize murumva umuntu uzamura agendana ibendera ry'abanyamerika murumva iyo mitekerereze ko iteye kandi nuko batekereza rujya wumva n'urubyiruko rwabura muri iyi mihanda hano nuvuga ngo urubyiruko ruri inyuma y'abayobozi babo cyangwa abategetsi babo uyu munsi bagitekereza ko hari uzabakora igihugu cyabo nk'ibyo kidavuze mu kanya miliyoni zirenga 100 z'abaturage bamaze imyaka hafi 70 bigenga bakaba bataragira igisirikare kigenga gishobora kubarengera kugeza ubwo bashaka abacanshuro uko bashaka abacanshuro ni uko bashaka abakora rubingi b'abanyamahanga ariko bahembwa ni nako bashaka ababavugiye mu mahanga niyo rubingi mu by'ukuri mu gihe cyose iyo generasiyo iriho uyu munsi n'ubutegetsi buhari bugitekerezwa uvuga ngo mufate indi myaka 30 iri imbere ababakurikira bari ku butegetsi ubungubu abana babo nibagira amahirwe bakazasimbura baza bagitekereza kimwe nabo mu minsi ishize natanze urugero kw'aba Somalia tumaranye imyaka hanga muri ibihugu by'ubure na Amerika hari abavukiye hanga ariko bavukiye mu babyeyi babo bakuriye mu ntambara muri iwabo muri Somalia ariko uko bitwara n'ubundi bitwara nk'abari mu ntambara ni bake bitandukana n'imitekerereze bivuga ngo igihugu gihora mu kajagari k'ubutegetsi kahora mu ntambara bifata imyaka n'imyaka kugira ngo igihugu gikire ariko bigasaba ko habaho n'igihugu n'abategetsi babihagararamo bwuma bagahagarara ku ntego bakafasha abaturage baba muri ako kajagari k'imitekerereze mibi cyangwa se kumva bafite muri bo imitekerereze ya gicakara ya gikoloni perezida Kisekedi yaza kwerekeza mu mwami w'Ababiligi akamuzana Goma mu myaka ishize sizo ko abantu babyibuka yarababwiye ngo muyibuke ko twitwaga ngo Congo Belge niyo mpamvu tubitabaza ngo mudufashe kurwanya u Rwanda kuko turakiyumva nka Congo Belge urumva ubwo byonyine ejo bundi atanga ubutunzi bwa Congo imyaka 99 bivuga ngo urubyiruko uyu munsi ruzakura muri ubu bucakara so amahirwe hari namwe nuko M23 FCR twirwaneho barimo kurwanya ku burenganzira bwabo wenda bazagira uko bajera agace kabo bazagira uko babijera ko wenda tutekereza ari tureba wenda bazagira uko batekereza kuko haba mu mitekerereze haba mu muco haba uko abantu bariho barahabanye cyane n'abandi bagenzi babo batuye muri cya gihugu ariko ntaba batandukanya n'igihugu cyabo nibyo nishoboka namwe barimo kwirwanaho so muri make ibyo ngibyo inzira cyari ndende ariko abamaze gutera intambwe kwirwanaho bakomerezaho n'uwabafasha n'uwabatekerereza yashingiraho kuko mu by'ukuri wateye intambwe kwirwanaho ni ukwiye gufasha kuruta urimo ukifite akajagari mu mutwe n'ubikorere cyangwa n'ubitekereze muri make se wangushubije yego urakoze cyane araka kuri ya vice guvernor enako guvernor wa Nord Kivu uburyo arimo gutanga bamaze bise bakora campaign ndende cyane kandi ibi ndabikunda cyane ni nayo mpamvu amaze imisi ba FDLR abantu bajye batwumva ko iyo tuvuze ibibazo muri Kongo tuba dufite icyo tuvuga tuba dufite icyo tusobanura abayobozi barimo Colonel Nzenze barimo governor wa Nord Kivu bamaze imisi begera abaturage kuko FDLR yayinjiye muri abaturage babana nabo arimo kuvuga ati tugiye kurasa FDLR kugeza zabarikare turasaba abaturage bacu bakikorana nabo bitandukanye nabo bavuye muri amashamba baze hano tuzabaranamo tuzababarira ariko bitandukanye FDLR igiye kuraswa cyangwa se tuyifate cyangwa se yizane ijya iwabo mu byumva gatoya washyizweho n'ihuriro AFC/M23 Bahati Musanga Erasto yagaragaje ko biteguye kwirukana umutwe w'iterabwoba FDLR mu bice bigenzura bakayigeza muri Walikale asaba abaturage kwitandukanya n'uyu mutwe washinzwe n'abanyarwanda basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi yabigarutseho bwaganiraga n'abaturage impati muri teritwari ya Masisi muri groupement ya Bashari Mukoto abeho ko abana babo bari kwifatanya na FDLR batagakwiriye kuba bari kwifatanya nayo yavuze ko bagiye guhangana na FDLR bakayirukana
bityo abanyekongo bari kumwe nayo bakwiye kwitandukanya nayo. Bahati yavuze ko abari kumwe na FDLR yabafashe bugwate kandi bariho nk'imfungwa, bityo nk'abaturage bari bakwiye gusaba abana babo kurekera kwirukanka inyuma y'interahamwe. Yagaragaje ko abasore nibemera kuva muri FDLR bazerekeza iyo mangabo bagatuzwa agaciro ko kurinda abaturage. Byashimangiwe na Colonel Nzenze Imani wavuze ko biteguye kwakira abanyekongo bari muri FDLR cyangwa muri Nyatura. Yijeje abaturage ko bazabarindira imitungo yabo, imirima yabo, kandi ko nta musirikare wa M23 wemerewe gutungwa n'urutoki imitungo y'abaturage. Abayobozi ba FDLR n'abayishyigikiye bumva ko batageze ku mugambi wo kurimbura abatutsi bose. Barota baramutse bageze mu Rwanda basubiramo jenoside. bo urumva icyo basobanura amanama baziza gukoresha abaturage cyane cyane muri ibice bya za Rucuru bakabaganiriza bakabereka ko kwitandukanya FDLR kuko barabinjiriye babashatsemo bakanabahishira. Ni nayo mpamvu imyaka yose y'abayobozi operation zo kubahiga bitarageze ku ntego kubera ko babahishira bagenda ku baturage basanzwe. Kandi mu by'ukuri ni imyaka bamaze hariya, bamaze gufata umuco wabo, bamaze kumenya kuvuga nkabo, benshi mu by'ukuri basa nabo bikagora. Ariko uyu munsi kurya batangiye kugenda baganiza umudugudu ukunda akarere ku kandi, ngiri iherezo rya FDLR, ni naryo herezo yo kumva ko ubwicanyi bwo mu karere buzashyirwa akadomo. Ni nabwo abanyekongo baturuka no Kivu bazagira umutekano urambye bagatunganirwa mu gihugu cyabo. Ngira ngo igisubizo najya gushimangira gato ya Muhumuro. Urakoze cyane bwana Damien Olivier, niba nawe tukiri kumwe utwumva, nawe nakubaza nti hari abantu bamwe bumva ko hari ibibazo isi yitaho cyane kurusha ibindi. Tubona ahandi izindi ntambara ukabona amahanga yahagurutse, ariko twavuga ko iyo sesenguye mu mboni yawe ubona amahanga koko yarakoze ibihagije kugira ngo ikibazo cya Kongo gikemuke. Igisubizo ni oya. Ni ibintu bigaragarira umuntu uwo ari we wese n'impumyi yabibona, kuko ntabwo ushobora kumbwira ukuntu kugeza izi saha amahanga akorera muri Kongo n'abahakoreye n'ibyo babona, ukambwira ko nta kintu babona mu by'ukuri, ngo umbwire ko barabogama ku buryo bugaragara. Barabogama, wareba raporo zijyanye na Human Rights Watch ntazihari mu by'ukuri, kugera naho ngira ngo murabyibuka mu myaka yashize biciye ambasaderi w'Ubutaliyani, nta kintu kigeze kivugwa. Urumva barashe wari uri muri mission za UN, bamurasira muri Goma bakoresheje drone. Ibyo nta wigeze ubivuga. Bakora iperereza. Iyo bamaze kubona ko Kinshasa ari iri mu makosa, izo dosiye ntumenya naho ziri giti, zita bigenda bigacecekwa. Ni byinshi byagiye bikorwa. Kinshasa yaraje irasaba abanyururu muri ni ibintu bizwi, murabyibuka. Bohereje abasirikare bari special, baraza barasaba abanyururu muri Goma, izuba riva, abantu bose bareba. Ibi bikorwa hirya no hino yaba muri Kinshasa ni ibintu biba bigaragara. Nta kintu n'iki na kimwe nurigera wumva abo bakozi ba ONU cyangwa abo bakozi b'imiryango mpuzamahanga ngo wumve ngo arimo aravuga ati ibi nibi muhaguruke mwokabyaramwe ibintu bimeze nabi. Hoya. Ariko ntibibabuza gukora raporo kuri M23 ku munsi. Ntibibabuza gukora raporo ku Rwanda umunsi ku isaha. Ntibibabuza gukora raporo ku kantu kose gashoboka n'umuturage witsamuye mu Rwanda. Bakubwira ngo muri raporo ngo izasohoka Human Rights Watch, nyine ubwo akaba ari u Rwanda bireba. None nk'ahantu bitangarije ngewe bijya binantangaza cyane, kugera naho Human Rights Watch igeze ku rugero rwaho ijya kuvuganira abantu birirwa batuka igihugu cy'u Rwanda kubera ko bari hanze mu mahanga. Noneho unugerageje kubasubiza, ibaza abantu basohora muri raporo ya Human Rights Watch bagasohora umuntu nka Gasuku, ukambwira ngo umuryango mpuzamahanga. Noneho barangiza bagasohora umuntu
iyo ugerageje kubasubiza ukaba ushobora gusohoka muri raporo ya Human Rights Watch. Eske uwo muntu we ntabwo abo batuka cyangwa abayobozi b'igihugu batuka bo ntabwo ari human being, ntabwo bafite ubwo burenganzira bwa muntu, kubera ko bazi neza ko badashobora kubasubiza. Baratuka perezida wa repubulika, bagatuka madamu we, bagatuka umuryango we, kubera ko bazi ko perezida wa repubulika adashobora kujya kuri radiyo cyangwa hehe ngo asubize abo bantu, ariko nawe ni umuntu. So we rero njyewe mfashe iyo initiative nkaba navuga nti wowe kubera icyo utuka kanaka, kubera icyo wowe ibyo mutuka wowe wabigutuka nawe noneho ukumva uko biryana, noneho ahubwo wowe ubwo human right gasigara ari wowe bitangira kureba ngo mwabujije ngo abana amahoro, ngo mwabujije ngo ibiki, ngo leta ngo yatumye ngo abanaba ngo bagere gute. No, nawe leta ituma, nanjye nabyikorera rwose, nabyikorera. Nahoze mbona uwitwa ngo mujya mubabona hano, ntabwo umuntu yareka no kubivuga. Nahoze mbona uwitwa ukunda gutukana umudamu bani bari mu Budage w'ikiyobe, harya yitwa nde Damien, uze kunyibutsa izina rye riranda naryibagiwe, niba ari Fina, ati yitakishwa ngo abantu ngo bajya ngo kureba ngo mama we ngo bakamubwira ko nyine bamubwira ibyo ukora. Ibi ngibi tuba tubivugira hano kubera ko tuba tubizi neza ko n'ubundi baba batwumva, baba bari hano babyumva, n'ikindi gihe bashobora no kubyumva. Ariko ntabwo abo mujye mutuka abantu bazi ko nabo abo ni abantu. Sinzi rero ikintu numva uburenganzira bw'umuntu cyitwa ngo human right wowe gisa nkaho gifite aho kireba bamwe, abandi ntikibarebe, kikagira ibihugu kireba, ibindi bihugu ntibakirebe, noneho abaturage bakirwanaho, ubwo noneho nabyo bikaba ikibazo. Ubwo ntituzigera tubona raporo zivuga ku bibera umurenge, reka ntuzigera ubona babivuzeho, habe niri na rimwe. Barabibona imyigaragambyo ibera hirya no hino, abanyamurenge uburyo basaba uburenganzira bwabo bwa muntu. Uburenganzira bwa muntu ni iki? Niba udashobora niba umuntu umwicisha inzara ugafunga uburyo bwamugeragaho, yaba ari ubw'ubuvuzi, yaba ari ubwo ibijyanye n'ibiribwa n'ibiki, wambwira ngo human right ni iyihe koko wambwira ngo urengera mu by'ukuri, ahubwo ko urengera abicanyi. Ngewe rero ntabwo mpagarariye leta, nta n'icyo nshinzwe muri leta kuba navuga ngo ahubwo wowe usa nkaho icyo kintu cyitwa ngo human right gisa nkaho gishyigikira ahubwo abicanyi, kikabajya hagati ahubwo kikabakingira ikibaba. Ikintu ngewe navuga ngo isi yose ikwiriye gutekerezaho ikavuga ati ariko ibi ni ibiki, turakomeza turebera ibi bintu muri iki kinyejana turimo. Niba ibihugu duturanye hashobora kuba ubwicanyi mu buryo bugaragara, hakarengwa ku mategeko mu buryo bugaragara, ntidushobore kubona n'ikintu n'akaraporo n'aka na kamwe kavuga kuri ibyo bihugu, ahubwo twebwe tukirwa tubona gusa ibiraporo byirirwa bavuga ku gihugu cy'u Rwanda, ku bayobozi b'u Rwanda, ku nyoni itambatambye, kuwugize gutya. U Rwanda rwabaye u Rwanda ni rwo ruhora muri raporo. Eske nabo bayobozi babiha bo kuki batibaza ngo bavuge batari ko kubera iki gihugu aricyo gihora muri raporo? Ni ukwibasirwa, ni uko aricyo kigira amanyanga, cyangwa reka noneho twe dutekereze ko bishoboka kuba no kuba gihora muri izo raporo ari uko gishobora kuba kinakora. Kuko niba uha n'ubwo burenganzira bw'abo bantu baza gukora ayo maraporo bakayakora, bakaba babibonye, menya ahandi badashobora kuhagera ahari bahatinya. Tubare ko ari ibyo ngibyo se. Noneho wowe ugakora raporo ntiwerekane naho ntiwigeze uhagera, wowe ukavuga ko ngo wazihawe n'abantu bahari. Si n'abakozi bawe, ni abantu nyine wowe ushyiraho wamuhaye amafaranga, cyangwa wamubwiye uti nshakira ibi n'ibi, urumva yaguha raporo itajyanye na misiyo wamuhaye. So muhumuza rero ngewe ndumva ngerageje kugusubiza ntatinze cyane ngo nizimbe mu magambo.
nuko nagusubiza kugira ngo tube tuganira n'abandi nabo tubahe ijambo. Ndabona harimo n'abatangiye kuzamuka, ariko ndabona na Ruti yahageze. Ubwo njye ndumva ari uko naba ngushubije aka kanya. Urakoze. urakoze cyane Olivier, ahubwo nk'uko wari ubikomojeho ubwo kanunganire Olivier bahageze gatoya uragerageza kubazamura, Muti- ariko ubwo yego Damien. kanunganire Olivier gatoya wari yavuze wa mugore warasiwe igoma ko batigeze bamwibuka muri Security Council. Basabye ngo haguruka bamunamire bamwibuka. Icyo gihe ngoga ni wahagurutse ati ni gute muvangura bicwa muri Congo muri no Kivu Kivu kugeza ubwo muvangura n'abarashwe na drone za FARDC, kandi muze ko mu Minembwe mwafata umunsi n'umwe mwo guhagurukira abanyamurenge barimo kwicwa na drone umunsi ku wundi. Ati mwivangura mute niba turi muri Security Council ishinzwe amahoro ku isi? Ngayo nguka nako nashito kubunganiraho. Yego urakoze cyane. Ruti uratwumva? ndabumva neza muhumuza. Yego, Olivier yakomoje kuri Human Rights Watch, ariko tubona na Amnesty International n'indi miryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Iyi miryango wowe ubona ifite uruhare ki muri iki kibazo cya Congo? Hanyuma si izi raporo tubona gusohora raporo gusa birahagije cyangwa hakenewe izindi ngamba zikomeye? Ibisesengurute. urakoze cyane muhumuza. ibyinshi Olivier yabivuze. ngira ngo iyi miryango ngewe uko nyibona ni umuntu aho kuyifata nk'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, umuntu yayifata nk'imitwe irwanya u Rwanda gusa ikorera hirya no hino ku isi, yiyita ko iharanira uburenganzira bwa muntu, ariko mu by'ukuri iyo urebye imikorere yayo nta burenganzira bwa muntu buyihangayikishije namba, kuko ikigaragara n'ibibera muri Congo ni ibintu biba izuba riva, ni ibintu biba ku karubanda. Ariko nk'uko Damien nawe abivuze, wumva ko banahitamo uwo kunamira, uwo kutunamira. abandi si abantu muri Muramwumva Olivier cyangwa ngira ngo hari n'ikibazo cya network? Olivier, Ruti uramwumva? Ruti yavuyeho. Ruti yongeye Kubanza kumanuka. ikibazo hari cya network, ariko ubwo wenda Yego yaramanutse muhumu, ahubwo hari abandi bazamutse wenda yego uraza nibyo kubaha navugaga ijambo. nti n'ubundi turasa nk'abinjiye mu isaha ya kabiri, ngira ngo noneho wamfasha kugenda ubaha ijambo sinzi ko bigendekeye nari mbonye mvuyeho. Yego wari uvuyeho, ariko wakomereza noneho mbere yuko Olivier akomeza akadufasha kwakira n'abandi bazamutse. sawa urakoze. ku kibazo wari umbajije nari ndimo nshaka kwerekana ko iyi miryango yiyita Human Rights cyangwa se ngo na Amnesty ishobora kuba ifite abo yita abantu, ikaharanira n'ubwo burenganzira bwabo, abandi bakaba atari abantu, kuko igira ikintu cyo kubogama cyane. kandi Human Rights Organization ya nyayo ifite ukuri ntiyagombye kuba ifite aho ibogamira, ariko iyo byafashe uruhande bikagaragaza ko hari abubahiriza Human Rights, abandi bakabafata nk'abantu babereyeho kubangamira Human Rights, ni ibintu ubona ko bibogamye, bisa nabi, kandi niko bikora. ahanini ugasanga baniyibagiza ko iyo bavuga Human Rights ukagira ngo ni n'ikintu wenda cyabo gusa kitareba natwe twese nk'abanyarwanda, kuko iyo tuvuga Human Rights ni iyacu, natwe iratureba Human Rights nk'abanyarwanda. rero kuba Human Rights natwe tureba nk'abanyarwanda ariko bakaba batitaye ku birirwa badusakuzaho banasakuza ngo twebwe turi guharanira uburenganzira bwacu bwo kubaho, aho umuntu aduhigira ko agiye kudutera agahiga ko azanaturasa atavuye iwe mu rugo, undi akavuga ko agiye gufasha imitwe ngo y'iterabwoba kuza kurasa mu Rwanda, gutera u Rwanda bagakuraho n'ubutegetsi. ibyo ni statement zasohotse zagobye kuba zamaganwa zikamaganirwa kure, ariko ikigaragara
ikigaragara nk'uko mubibona abo bantu bitwa ngo ba human right, abo bantu ahubwo bahita bakora raporo y'uko u Rwanda ngo rwashyizeho ubwirinzi ngo ruririnze, kandi rwirinda abantu bagambiriye kurugirira nabi, bagambiriye kururasa bakica abaturage barwo. Urumva ko human right ifite abireba n'abitareba. Ni ikintu rero numva ko iyi miryango ni ibintu by'ibicupuri biri aho ngaho by'abacuruzi cyangwa se by'abajura babereyeho gukinagaza abandi mu nyungu zabo bwite, ariko mu by'ukuri ntabwo ari abantu koko bareba human right, kuko human right ntabwo ireba uruhande rumwe ngo urundi rwihorere, kuko nta buzima busumba ubundi, ubuzima bwose ni bumwe kandi burangana. Rero mbona ikibazo cya Congo uburyo kizakemuka kitazakemurwa n'aba bantu biyita ba human right, ntikizakemurwa n'aba bajura barimo biba Congo. Mbona aba bantu bakwiye gusubiza agatima impembero, bakongera bagasubiza ubwenge ku gihe, bakumva ko ikintu kigomba gukorwa ari kubahiriza amasezerano yasinywe. Nk'ubu iyo urebye nka Accord ya Washington, iyi Accord ya Washington ivuga ko abantu bagomba kwambura intwaro FDLR, bamara kwambura FDLR intwaro, bamaze kuyirandura burundu n'imizi yayo yose muri Congo, icyo nicyo gihangayikishije u Rwanda rugakuraho izo defensive measures, iyi ngamba z'ubwirinzi. Kugeza na n'ubu ngubu abo bantu bose bitwa ba human right, abitwa abandi n'abandi n'aba security council birirwa basakuza ngo u Rwanda ntirukuraho ingamba z'ubwirinzi, kandi batareba, nta kintu bavuga kuri FDLR na Congo, kandi babizi neza ko nabo bikorera raporo, si u Rwanda ruzikora, ni raporo zikorwa n'abo ba UN group of experts, n'abo bose ba human right n'abandi bose bivugira ko Congo hari ibimenyetso bifatika bigaragaza ko Congo isapotinga FDLR, kandi abanyekongo ubwabo bakivugira ko FDLR yica abanyekongo. Yabamaze, ngira ngo Ekenge bataramwirukana yigeze kubyivugira, yakoze izo interview zirahari ati FDLR tuire Kongore, hafi kimwe cya kangahe cy'abakongore bamaze kwicwa na FDLR ni benshi cyane. Iyo human right nta matwi ifite iyo ibyo bintu bivugwa n'abasirikare ba FARDC, izo raporo ntizisoma. Rero ikigaragara, iki kintu cyitwa human right ntabwo ari human right ubwacyo, kuko ntabwo human right yabogamo. Ni ikintu rero kiri aho ngaho kibereyeho kubwira abantu ko bagomba, bamwe baviola human right abandi bakaba bayubahiriza, kandi human right ntabwo twabyita nka product made in United States ku buryo aribo baza kuyigisha abantu, kuko twe turabizi ko hari n'ibyo twabuze hano mu Rwanda. Dufite ingero aha mu Rwanda, dufite urugero rw'uko ikintu cyitwa human right cyari kirihe muri 1994, miliyoni y'abatutsi yicwa aha ngaha. Ntabwo cyabonaga se, nticyarebaga. Inkotanyi nizo zakoze iki? Nizo zabashije kuzana iyo human right, ahubwo nizo zagombye kwitwa human right ya nyayo, kuko zasubije abantu uburenganzira bwo kubaho. Isi yose yiryamiye, yigaramiye, yibereye mu bindi. Rero kuza kutwigisha human right, kuza kudushyira muri report kugira ngo ibyo ni ibintu bigaragaza ko ari ugushaka aho begeka ibibazo by'isi cyangwa se bya Congo kugira ngo iminsi yicuma. Ariko ibibazo bya Congo bizakemurwa no kubahiriza amasezerano yasinywe Washington. Accord zizabikemura, bazabikora nibabishyiraho umutima, Damien bakubahiriza amasezerano ku mpande zombi. Amasezerano niyubahirizwa ku mpande zombi, bikagenzurwa ku mpande zombi, bakabishyira mu bikorwa mu buryo bungana, ndahamya neza ko nta kizabuza ko muri Congo ibintu bisubira mu buryo, kuko ikibazo kirimo gikomeye ni iki kintu cy'imitwe y'iterabwoba iri hariya, cyane cyane
FDLR, kandi FDLR yakoze amahano menshi muri Congo kandi ntibayahakana. Rero bagomba kuyirandurana n'imizi, n'ibindi bibazo biri muri Congo bakabirandura barebeye mu mizi yabyo, bakareba root cause niko babyita mu masezerano, bakareba root cause akaba ariho bahera bakarandura n'imizi ibyo bibazo. Mpamya neza ntashidikanya ko ibyo bibazo byo muri Congo bizakemuka, ariko nibiringira ngo report za Human Rights bakiringira iza Security Council, nta kintu na kimwe bizatanga, bizahora mu magambo, bizahora mu nduru. Kandi abanyarwanda twe tuzi neza ko uburenganzira bwacu bwo kubaho twabonye ko nta wundi tubukesha, isi yose yigeze kudutira dutererana. Abanyarwanda birwanaho bagarura, bongera kubona ko umugabo yigira yakwibura agapfa. Ndumva rero ari icyo navuga. Sinzi niba nsubije neza, ubwo turakomeza tuganire.